Assalamu alaikum seyircilerimiz. NSAS haberleri hakkında tamam şu dakikada. Podmoskoviyada An-148 uçağı qazaga uğragan yerde ikinci qara ящик tapıldı. Afganistan'dan Sovet ordusu çıkarılığının 29 yılına bağışlanğan merasimler bütün Kırım'da geçti. Ахмечит районunu iş ziyareti ile Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ziyaret etti. Ne yollar, ne de yarıq. Bu ve başka problemlerini toplu yaşagan Pромзона degen yerinin sakinleri Ahmetjit şehir memuriyet vekillerini seslendirdiler. Podmoskoviyada An-148 uçağı qazaga uğragan yerde ikinci qara ящик tapıldı. Operativ ştabının temsilcisi aytqanına ko'ra, o qanotlendirici aldı. Saratovskiy avialiniya şirketinin Moskva-Orsk yo'nalishida uçkan An-148 uçağı Tunevin yıkıldı. Uçakta 65 yolcu ve ekipajının 5 xadimi bulunaydılar. Olar episi elak oldular. Laynerinin parçaları 30 gektar yerge jaraldı. От этих деревьев в другую сторону тоже метров 200, наверное, обломки валяются. Kurtarıcı araştırу işler gece yekünlendi. Şimdiki vaqtda bu rayonda 9 bespilotnik çalışa. Elak olğanlarının doğmuşlarına tibbiyet ve ruhiyat yardımı gösterildi. Rusiyanın nefaka fondu kısa vaqtda elak olğanlarının soy sopuna nefaka ve tazminat tölemege hazır. Uçakta bulungan episi insanlarının 2 milyon rublelik sigortaları var edi. Afganistan'dan Sovet ordusu çıkarılığının 29 yılına bağışlanğan merasimler bütün Kırım'dan geçti. Perova köyünde yerleşken Abide ogünde ise miting olup geçti. Anda köy sakinleri, veteranlar ve talebeler toplandılar. Olar elak olğan arkadaşlarını, doğmuşlarını ve dostlarını hatırladılar. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы заложить в память подрастающему поколению вот те события, ту боль и ту гордость за грядущие поколения. Ахмечит'nin Akmeçet kasabasında kızılgan tranşeyalar topraknen tolduruldu. Aylar çözülmegen mesele bir hafta içinde çözüle başladı. Sakinler müsbet neticelerinin memnun kaldılar. Tafsilatlar ile Sultaniye Istakayeva. Endi Ahmechit kasaba yollarının көрініші керекли кібі. Фенерлі соқағында бақылмайып қалған қазылған траншеялар нияет топрақне толдырылды. Ерлі сайкенлер меселе более тез чезілевіне пек қуандылар. Все-таки что-то получился, да, что вы приехали. За 11 дней, слава богу, хоть начали делать что-то. Не, сейчас сделают. Бу да тек бірінші басамақ тезден Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nin avalisi boyunca yol butunli çakılnen töşülecek. Bundan gayrı taş yol kenişçi olacak. Yerli sakinler de yolunu tehlikesiz geçecekler. Мы видим, как вы работаете, как вы открыли эти спортивные комплексы, как наша молодежь не бездельничает, а они занимаются, понимаете, и под присмотром. Поэтому ради всего, пожалуйста, не оставляйте нас в таком положении. Пожалуйста. Вот я же говорю, я специально, Смит Михайлович говорит, все отработали, засыпали, да, то есть потому что мы же и с подрядчиком, да, которого привлекали, я говорю, я везде проеду, посмотрю. Emde kasabada sport meydanчық yerleştirilüvü boyunca işler başlanacak. Buna yer belgilendi. Leyha endi tazdықланды. Koruculuk büdjetten тыш paralarga becerilecek. Мы общались с Русланом Исмаиловичем, попросили детскую площадку. И, в общем, уже вопрос решен. Вы сами слышали, что площадка будет. Будем строить там детскую площадку. Вот здесь рядом будет, надеемся, помещение ТОСа. Yavaş-yavaş mebusның имайесі алтында kasaba абадналаштырылып башлана. Сакинлер Эмиллер Ахмечетнің sıfatı yanılaştırılacak. Sultaniye Istakayeva, Sanzi Vadinov, Millet için. Kırımның ғарбыны Akmeçit rayonunu iş ziyareti ile Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ziyaret etti. Yollar olmağını, kult obyektlerinin hukuklarını belgilegen vesikaları olmağını aqta söz yürsetildi. Sakinler mebusqa da nasıl meseleler ile müracaat etkenleri aqta nevbeti kelef xamız.
Yollar bu Ахмезжит районының esas meselelерден бірі. Асфальтларының çoxtan çox xatları bir arxeologını meraklandırır. Asfalt mına çox devirli. Bu SSSR, Ukrayna ve Rusiya devirleri. Yollar hiç bir vakit pasportatsiya etilmediler. Mezarlıkka kelgen yollar ise aslında yok. У нас есть такое село Зарядное. Там, в принципе, дорог нету. Их никогда не было, асфальта никогда не было. Сколько мы 30 лет живем там, да, никогда не было дорог. Вот. Недавно вот там было похороны, мы просто увязли в грязи и не смогли, как говорится, нормально пройти, потому что там невозможно ни пройти, ни проехать. Хырым-татарлар топлу yaşagan yerde mebus ile butun Ахмезжит rayonunun imamları görüştüler. Subet çok vakit devam etti. Çünkü meseleler de çok toplandı. Hunan köyünde mezarlığının xoraları pek eskirdi. Onu çok vakit yapamaylar ve bu bir şeyge yaramay. Onu bütünley yanlatmak gerek. Возникла такая необходимость, как огородить наше кладбище. Оно как бы и существовало давно, но в силу того, что село маленькое, доходы маленькие у всех, поэтому мы не можем как бы сами совладать с этим. Руслану Исмаиловичу, что он помогает нам. Огромное ему спасибо. Kult binaları yani camilerinin mimarcılığı ayrette kaldıra. Butun rayonunda bir-birine uşağan cami tapılmaz. Ama onlarını bir şey birleştirir. Hiç birisinin vesihaları yok. Kırım'da dini merkez kanunlaştırılığı devam etmekte. Pek çok cami kurula. Наверное, это первый район, в котором, можно сказать, очень больным вопросом стоит обустройство подъездных путей к мусульманским кладбищам. Конечно же, этот вопрос я взял на контроль, и совместно с администрацией мы за счет небюджетных средств найдем решение. Это, конечно же, вопросы получения правоустанавливающих документов на культовые объекты. Мечети, к сожалению, это беда общая по всему Крыму, не имеют ни земли, ни документов на строение. В этом вопросе, конечно же, будем содействовать, помогать. Yakın vakitte Ахмезжит rayonunda yollar çakıl ile töşülüp başlayacak. Mezarlıkның xoralары tamirlenmek için mebus büdjetten tış paralar ile yardım gösterecek. Hem de bir sıra köylerde camiler kurulup yenilenmesine para ayrılığı planlaştırıla. Muhammed Zikriyev, Arzu Hasyanova, Akim Bekirov, Millet Teлеканалы. Kırımlı fotograf Venera Salidinova acile ameliyata muhtaç. Kız yardım sorap müracaat etti. Onun baş miyinde şişik peyda oldu. Onun ailesi ameliyat paralarını tölemege çareleri yok. Yardım etmek için ekranlarınızda görgen rekvizitler boyunca para geçirmek mümkün. Bundan gayrı maliye kivi koşulukka ya da kolga berilmek mümkün. Bağlanmak için telefon numarası koşma 978 711 28 42. Ne yollar ne de yarı hata evlerinin adresleri yok. Bu ve başka problemlerini toplu yaşayan Pромзона деген yerinin sakinlerini Ахмезжит şehir memuriyet vekillerine seslendirdiler. Memurlar için sakinlerinin görüşüv meselelerini yaxşıca öğrenmege yardım eter. Görüşüvde bizim muhbirlerimiz de bulundular. Если бы она еще шаг сделала, по ней пьяные целые светофор там. Kırım tatarlar toplu yaşagan Промзонаның sakinleri problemalarini seslendirdiler. Olar çok. Birinciden olar svetofor yerleştirmege rica ettiler. Один светофор не дороже человеческой жизни, поэтому надо поставить, может быть, светофоры по требованию, может быть, но обязательно сделать остановки и обязательно сделать безопасные переходы через эту дорогу. Hatta küçük yağmur yerli sakinler için sınavga geçirili. Sakinler yollar olmağına dikkat ayırmağa rica ettiler. Olar çamur içinde yürümege ve gollerini kirza çizmalarda geçmege mecburlar. Bu sebepten aydapçılar da açıklanalar. Aytalar ki bir kaç kere yolunu özleri çakılnen töşediler. Ama her şey nafile. Все ломается, бампера портятся. Примите меры. Қазайы алда bulungan bala meydanчығы eglenmek, oynamak ve gezmek için asıl da gelişmey. Bu kasabanın da bir meselesi evlerinin adresleri olmağını. 20'den ziyade evinin poçta adresi yok. Скорый помощь келмей. Егер біріміз хасталансақ, барып үйінден докторларын алып келеміз. Енді у доктор алған соң, конечно, бедава келмей. Кетіреміз, бақтырамыз. И алып кітіп ташлайық үйіне. Мында адресі жоқ, номері жоқ. Скорый келмей. Әулетіп, мына бір шейлер япып, қолайын тапамыз. У нас нет документов.
Первое, это нас не берут в школу, если мы не прописаны здесь. Это первая проблема. Естественно, самое главное получить сначала документы, а потом уже говорить о воде, о свете, о дорогах наших, как вы видите здесь. Бульдозер, ни такси не вызвать, потому что им сюда даже не объяснишь, когда ехать. Ни скорая не приедет. Қасабада ел девамында территориаль ичтимаи ос идарелерінің, яғни тосларының фаал іштірекчілері чалышалар. Айталар ки мұнтазам тарзда проблемлерінің мемориетке сельсендірмеге тырышалар. Дорожное покрытие, это канализация, это те же элементарные дренажи нам нужны, чтобы вода хотя бы вот по такой грязи, вы видите, куда-то сбегала. Люди, не имеющие правоустанавливающих документов, не могут, я уже повторюсь, подключиться ко всем коммуникациям. И, конечно же, возмущают вот эти вот детские площадки. Их нужно обустраивать, реконструировать, чтобы у детей было нормальное место, где проводить свое время, и безопасно, естественно. И мы надеемся, что все-таки нам действующее руководство администрации нам в этом будет помогать и в дальнейшем сотрудничестве, чтобы хоть что-то когда-то продвигалось как-нибудь. Энди сакинлер меселелер чөзөлүвүнү беклейлер. Мемориет исе өз тарафындан якын вакытта музбет нетеже чыгарылмасы үчүн бар күчүнөн тырышмага сөз берди. В среду мы будем проводить заседание рабочей группы в администрации города Симферополя с приглашением всех заинтересованных служб и расставим приоритеты по тем основным вопросам, которые мы будем решать в ближайшее время. То, что касается светофора, данный участок дороги относится к службе автомобильных дорог. Мы отдельно со службы дорог будем включать в план мероприятий возможность установки там светофора в этом году. Бөлек күрешевлеріне Исмет Аблаев Қырым татар топлу яшаған эпысы қасабаларда кечірмеге планлаштыра. Эсас мақсат проблемаларына огренмек ве оларының чөзілуф yollarını тапмақ. София Шукурова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Қырым Оңдеслік педагогика университетінде профессор Оджалар тақымы университетінің президенті Февзи Якубов ве Девлет Думаме Босыр Руслан Бальбек или Курушув кечірділер. Университетінің яны лехалары ақында ачық суббеттен сон мебус фурсатнен файдаланып, Февзи Якубовны Русия Федерациясы президентінен намзет Владимир Путинның ишаншылы шахысы оларақ тайын этілугілі хайрлады. Основная ценность человечества – это доверие, это, считаю, самый большой капитал. То, что сегодня у нас два соотечественника, два крымчанина являются доверенными лицами главы государства, да, и кандидата в президенты, это, наверное, о многом говорит. Хайрлавларға илимлер докторлары ве деканлар Бутун Оджа тақымы ве олимпик чемпион Рустем Казаков қошылдылар. Университетінің yol башчысы яны статусы ве халқының ишанчыны қазанмақ неғадар мұйым олғанақта ғурур иле тариф етті. Я горд тем, что вот традиционно, там, где я работаю, мне это доверяют, и я намерен, насколько это возможно, приложить все усилия для того, чтобы мой народ, наш народ, татары, крымчане все, ну, первые, знаете, пошли бы на выбор. Вот я перечислил 5 или 6 президентов. Ни один из них указа о реабилитации не издал. Указ о реабилитации крымских татар имел мужество издать только Путин Владимир Владимирович. Қырым татар тілі бойынша Олимпиада Бутун ярымададан чоқтан чоқ талебені топлады. 170 бала Ақмешітке келді. Районларда ана тілі бойынша ярышларының ғалиплері өз бөлгелерінің ұмайыш еттілер. Мұхберіміз София Шукурова девам ете. Айдер Минумиров Джанкой шайырынден келді. Район Олимпиадасында оғлан бірінші ерні қазанды. Жүмхури ярышта да айны нәтижелерге ерішмеге істей. Энхиин межғулиет Айдер айтқанына көре инша болды. Было сочинение, надо было написать 120 слов. Тема Митхан Султан наш герой. Ну, я написал, что Митхан Султан наш герой, гордость нашей нации, что он дважды герой Советского Союза. Эпысы мектеплелер үшін Қырым татар тілі бойынша Олимпиада мұйым бір вақыадыр. Қырымның девлет тілерінден бірі. Қырым татар тілінде балалар бақчаларда ве мектеплерде тәрбие ве тәсіл алалар. Бұл Олимпиадамыз екі турдан ибарет ола. Біз
Milli mekteplerimiz de var. Onun için biz vazifeni iki mektepler için yaptık. Birincisi Rus tilli mektepler için, ikincisi Kırım Tatar tilinde okutulan mektepler için. Kırım'da 16 milli mektep çalışmakta, demek 25 bin talebi ana tilinde tahsil ala. Geçken sene devamında Kırım Tatar tilinde 60 bin derslik neşir etildi. Biz derslerden son halar edik ve okur edik. Son çok межгулетlerini yaptık. На протяжении года мы занимались, готовились к этой Олимпиаде, достаточно серьезно отнеслись к этому. Надеемся, что будут хорошие результаты. Bunda kelmemin sebebi öz bilgilerimni sınıfdaşlarımla tanıştırmak ve öz gücümü gösterip özümün seviyemi bilmek için geldim. Bu yarışmaga men bana bir hafta verisi haber verdiler. O bir hafta verisi içinde çalışmaya başladım. Til tarafından sonra inşalar yazdım. Kırım Tatarlarının üç subetnik takımı var. Onlarının her biri öz şivesinde laf etti. Yalı boylularının tili Türk tiline pek oşay. Nohaylar konuşkan çöl şivesi Kıpçak tillerine ait. En çok darxalgan ise bu orta yolu. Bu tilde Kırım'ın dağ taraflarında yaşayan sakiller lakırda etilir. Aynı bu şivenin temeline zemanevi edebi Kırım Tatar tili esaslana. Olimpiada geçirmek için hocalar vazifeleri hazırladılar. Bu vazifeler boyunca talebeler iş becerecekler. Sonra jüri azaları teşkirecekler. Jüri reisi var. Tahsil hazırlığında teşkili komitet olarak iştirak edeyim. Ondan da gayrı studentler yardımcı olacaklar. Meşguliyetlerini geçirmek için 2 saat ayrıldı. Olimpiadanın neticeleri ise hafta devamında belli olacak. Sofiya Shukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Kırım adlı radyo bugün 3 yılını kaydetti. Bu vakit devamında büyük denişmeler oldu da yakında radyo hadimleri Sovet donatmalarını kullana ediler ama 2014 seneden sonra radyo Kırım bütünlüğü denişti. Tamam 2014 senenin barinde radyo haftada 7 gün, Күнден ise 24 saat yayınlay еді. Çoğu adamdan ibaret olmagan ştat gayı uğrunda tırışaydılar. O vakit efirlerini emde şahsen Kırım Teleradyo şirketinin general müdürü Yekaterina Kozырь alıp bardı. Şimdi hadimler yanı mevsim başlamağa hazırlanalar. Bundan gari onaytlı ve dülber studiya açılacak. Artek'te Olimpiada 2018 açıldı. Pxenchhan şehrinde oyunlar açılımının resmi merasimine cevap olarak Artekliler Rusya takımına kol tutmağa karar aldılar. Bala merkezinin stadionunda balalar Rusya devlet bayrağını kotardılar. Olimpik halkalar teşkil ettiler. Rusya Federasyası'nın devlet gimni icra ettiler. Bu video varaqqa Rusya Olimpik Komitetine yollanılacak. Umut ettiler ki Rusya evinde Olimpiadada gösterilir. Böyle hareketli artık balları Rusya Olimpik oyuncularına galibeler dileyler. Меня зовут Алина. Я буду болеть за фигуристку Евгению Медведеву. Она, так же как и я, живет и тренируется в Москве. Мы в Артеке будем держать за вас кулачки. Меня зовут Лейсан. Я приехала из Башкортостана. Хочу пожелать удачи уфимскому биатлонисту Антону Бабику. Мы с вами вперед к победе! Kırım futbol birliginin nevbeteki maçı Kızıltaş ve Kamu futbol takımları arasında olup geçti. Birinci taymның 9. dakikasından birinci golunu Dmitriy Khadarchenga urdu. İkinci taymda Kızıltaş'ın idmancıları bütün takımını deniştirdiler. Böyle karar takımның terkibini belgilemek için kabul etildi. Futbolcularının deniştirilüvü her şeyini aydınlattı. Bir sıra oyuncular için bu oyun sonki oldu. Maç otuqsız 1-1 hesap ile yekimlendi. За сегодняшней игрой определились, с кем из ребят мы будем расставаться. Дали им для этого времени, чтобы они еще раз нас убедили в том или обратном. Вот. А уже к Севастополю, естественно, мы пытаемся сыграть стартовым составом, и уже это будет более-менее для нас одна из тех заключительных игр, которая уже будет непосредственно перед самим началом чемпионата. Bizim yayınımız sonuna yetti. Evlerinizge daima iyi haberler gelsin.